tubaha ikaze makuru yacu y'imikino twizere ko mumeze neza cyane kandi subscribe nimba ari ubwa mbere ubanye natwe mu kiganiro cy'imikino cya mbere gitangarizwamo breaking news by'umwihariko abantu mwamaze gukanda subscribe muraba agaciro nawe utarakanda subscribe turagusaba ngo kanda subscribe ibintu bigende neza cyane bayitanya mukandagira mu kibuga kikasi imitutu bayita Murera Isaro ry'Inyanza. Ayo makipe yombi turayafite hano ku meza tugiye kuyaganira tuyasesengure ibintu bigende neza cyane. Ndasaba abafana b'impande zombi rwose ni muze muduhe ibitekerezo tugiye kureba ese Rayon Sport zabikomeye kurusha APR cyangwa se APR zabikomeye. Hari amakuru namaze kumenya yuko ikipe ya Rayon Sport na APR zigiye gukora icyo bita transferi z'imiriro. Buri kipe ngigomba kuba ifite umwata kuryana. Sinzi ayo makuru hano nayumvishe ndaje nyabasangizo gake ariko mureke tubanze tumanukire muri zandani muri epi nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Umukinnyi muramubona nimero 6 rwose mu mugongo bamwita Ali Krimp Ganda. Uyu mukinnyi ni umunya Burkina Faso nyuma yuko ikipe ya APR ihiriwe n'isoko ryo muri Burkina Faso ikorera rutayizamu wayo Sheikh Jibril Ouattara, umwe mu bakinnyi beza cyane bagaragaje urwego ruri hejuru muri shampiyona y'u Rwanda. Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu yongeye kwerekeza amaso mu gihugu cya Burkina Faso nyuma yuko Sheikh Jibril Ouattara arangiye ikipe ya APR ko mu kademi bita ngo ni Blukibo FC Talent. Blukibo Talent FC iyo ni ekipe ariko ifite na akademi. Hari umusore w'imyaka 18 y'amavuko nyuma yuko ikipe yabo itwaye igikombe cya shampiyona y'ikiciro cya kabiri muri Burkina Faso buri ikintu maze kubonayo bafiteyo ngo ligue ikomeye cyane. Amakipe kindi uriya na Sheikh Jibril Ouattara ava muri Burkina Faso yerekeza muri Wydad yavuye mu kiciro cya kabiri. Rwose ngo ari umusore uyu mutaramu muri kubona Ali, akazina Ali niko nakunzemo cyane. Imyaka ye 19 rwose niyo afite amavuko akina nimero 6 ngo iryoshye igororotse igenda rwose nkuko ibitangazamakuru byara mu gihugu cya Burkina Faso bibyandika bitangaza ko uyu musore ari umwe mu bahamagaye mu ikipe y'igihugu uyu mwaka mu mikino y'ishuti iri gukina mu mikino y'ishuti beretse gukina na Zimbabwe. Yarahabaye rwose uyu mutaramu wita Ali kuri nimero 6 igororotse kandi murabizi ko Burkina Faso ari kimwe mu bihugu nubwo bidakomeye cyane muri uyu mupira wa Afurika ariko nacyo kirakanyakanya kiragerageza rwose ibintu bikagenda bimera neza cyane, ibintu bikomeza kugenda biba umutekano muri nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitoto rwose igomba kumanura uyu mutaramu mu gihe rwose ngo ibiganiro byatangiye ku munsi wo kuwa kabiri. Ibiganiro byaratangiye hagati ya APR n'uyu mutaramu ariko akantu kari kwamo k'imbogamizi nabonye ni kamwe nuko umutaramu bita Sheikh Jibril Ouattara yababwiye ko uyu mutaramu ngo nta kipe yasoje amasezerano mu ikipe ariko bagiye basanga aracyabafitiye amasezerano y'amezi 6. APR yumvaga igiye gutoragura impano y'ubuntu ariko basanga uyu mutaramu bita nya Burkina Faso rwose imyaka 19 basanga afite amasezerano y'imyaka 5 muri Burkina Center FC. Uyu mukinnyi yenda kuko wenda yabazanywe n'umutaramu wita Sheikh Jibril Ouattara agize ibyo afashe ikipe ya APR wenda reka twizere ko yaba ari umukinnyi mwiza cyane nkuko ibitangazamakuru nabonye bivyandika bivuga ko ari umwe mu bakinnyi bakiri bato batanga icyizere ku myaka 19 kuba wajya mu ikipe y'igihugu. Nanone aho ngaho wenda niho hantu numvishe nkavuga atangaha urusha gusanga ari umukinnyi muzima cyane. Imyaka 19 kuba uri gutangira gukina ikipe y'igihugu unabanzamo aho ngaho rwose ufite impano igaragarira amaso. Hano mu Rwanda ndakeka mu bakinnyi bose bakinira Amavubi nta ufite imyaka 19 ufite ubushobozi bwo kuba yajya mu kibuga ngo abanzemo. Rwose urumva ko ni umukinnyi mwiza cyane. Ikipe ya APR mubonye yabibonye umukinnyi mwiza cyane kandi wagenda yifasha mu mikino imwe n'imwe ikipe ya nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu igomba gukina by'umwihariko ku mikino nyafurika. Ariko abantu benshi none bakavuga bati uyu mutaramu ntago wamuzana umujyanye mu mikino nyafurika, ariko umukinnyi ukinira ikipe y'igihugu aba ari urundi rwego kandi bira bihugu bya West Africa birimo abakinnyi beza bafite impano bakiri bato. Ubwo nukubihanga amaso tukareba uburyo bimeze niba nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu igomba kumuzana. Ariko uyu mutaramu ngo nibyanga ikipe ya APR igomba kwerekeza mu gihugu cya Togo. Muri Togo araba agent bo muri Togo hano mu Rwanda abantu mubazi ndabasuje cyane. Hari abantu bazi rwose nzi ko ni bamwe mu agent bazwi cyane kuko na agent barenga 4 aho ahantu hose baragendana rwose ni inshuti cyane.
umwe muri bo rero nigeze kumwandikira namaze se ikipe ya APR ntago yigeze baza wenda abakinnyi muri company yanyu ya agent, arambwira ati rwose ibyo ngibyo biragoye cyane, ndabaza se nta dusamusamu cyangwa se nta nkuru mwumva wenda abakinnyi ikipe ya APR yabayifuza muri Togo. Barambwira bati icyumweru gishize ngo ikipe ya APR yapangaga kohereza abantu muri Togo, ariko baza gukomwa mu nkokora nuko indege yagombaga kwerekezayo bagiye gutekereza indege yagiye, basanga nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, ihita isubika urugendo rwo kwerekeza muri Togo, ariko ikagikoresha noneho iyakure, ikagikoresha nyine ifata abagenti bari muri Burkina Faso ikajya ibahamagara video call, bakaganira bakabereka hoteli icumbitsemo abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Togo, bakababwira bati umutaramu tubatumye nguriya, bakabereka bakababwira ati rwose twagiranye ibiganiro ariko akandi kantu none bonyemo k'imbogamizi nuko ikipe ya APR yashatse abakinnyi mu gihe kibi, iri gushaka abakinnyi mu gihe kibi, benshi kubasanga mu ikipe yabo y'ibihugu ibiganiro bigatinda. Bira ntimubone ikipe ya APR idatangira gutangaza bamwe mu bakinnyi nuko ibiganiro biri gutinda, kuko bamwe bakiri mu ikipe yabo y'ibihugu abandi bari mu biruhuko, rwose ugasanga ibiganiro biri kugenda bigorana cyane, ariko ikipe ya APR iri kubikurikirana hafi kugira ngo irebe uburyo yagenda isoza zimwe muri diru z'abakinnyi igomba kuba yibikaho rwose uyu mwaka 2025 2026 wa shampiyona ndetse n'imikino nyafurika ya CAF Champions League. Iyi kipe ya nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu igomba gukina, ikareba uburyo yakitwara neza, kuko umwaka wa mbere byaranze, uwa kabiri biranga, n'uwa gatatu byanze. Byaba ari ibintu rwose, byaba ari ibintu bitari byiza cyane, bitagaragara neza cyane nk'uko ibitangazamakuru byagiye bigaruka. Rayon Sport rwabuze igice, Rayon Sport ibintu byakomeye cyane muri Rayon Sport. Rayon Sport ubuyobozi buri kwisubiranamo, Rayon Sport habuze ugura abakinnyi. Abafana ba Rayon Sport ubwoba ni bwinshi nyuma y'uko ikipe yabo irimo gusigana cyangwa se agasigane, bamwe bavuga bati nta mafaranga ari yo kugura abakinnyi, abandi bakavuga bati nge ntago nabaguriza se nzungukira hehe. Ibyo byose ndaje imbigaruka mu kindi kiganiro, kuko ikiganiro ndabona kibaye kirekire kandi mushaka ngo mumenye amakuru muhita mwikomereza imirimo yanyu kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Fashe umwanya mucimire buri wese warebye ikiganiro akaba kirangije, muraba agaciro kandi ndabakunda, mbahoza ku mutima. Iyi channel twiyemejwe tubagezaho amakuru azira ibihuha.